Pušač u Bosni i Hercegovini godišnje u prosjeku popuši 2278 cigareta. Time direktno narušava svoje zdravlje. Pušenje znatno povećava rizik od nastanka bolesti pluća, srca, krvnih žila. Ne samo da je štetno pušenje, nego je čak štetno i takozvano sekundarno pušenje. Znači, nepušači ispaštaju zbog pušača koliko u zatvorenim prostorijama su zajedno. Bosna i Hercegovina je u grupi zemalja s najvećim brojem pušača. Zdravlje svakodnevno svjesno narušava 31% populacije. Međutim, taj broj iz godine u godinu se smanjuje, ali ipak neznatno. Na sreću nisam pušač, a nažalost ne bi nikom preporučio da puši. Posebno omladini. Svjesni smo, zato i ne pušimo i šta da kažem pušačima, ako ljudi vole, ako im to pričinjava neko zadovoljstvo, nek izvole. Svjesna sam, ali bez cigarete ne mogu. Znam da je štetna za zdravlje. Pušenje osim alkoholizma jedna je od najčešćih zavisnosti, osim što vrtoglave cifre odlaze u dim i pepeo, godišnje od posljedica pušenja prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije umre 4,9 miliona ljudi. Sagorjevanjem i pušenjem jedne cigarete stvara se oko 4000 štetnih hemijskih spojeva koji narušavaju ljudsko zdravlje, a od tih 4000 štetnih spojeva 40 su izrazito kancerogeni. Znači, najpoznatiji je nikotin koji izaziva zavisnost, zato je to bolest zavisnosti. Ljubitelje cigareta sutra očekuje neprijatno iznenađenje. Za 10 do 20 feninga poskupljuje 26 vrsta cigareta. Ako zdravlje nije na prvom mjestu, možda se jedan dio pušača zbog ovoga odluči da ugasi cigaretu za sva vremena.